Metho makwa Nimamwonie Mutangīi Yesu aitwa thanzia yago watu twae kula uyu tene na ise ai muthatu yunini ni wate wo wake nivo ni twaile kumutaya Yesu ni twaile kumutaya musumbitu munenge ndaya sionthe wo wake nivo ndeto syake nivikite kukwatie kivindu alamake akanyuva yukwa andu mambaitu dwikala tengo yakwa umwitikile umyu chavi chawo kitoe nitwaile kumutaya Yesu nitwaile kumutaya musumbitu munenge ndaya sionthe wo wake nivo nitumanya mwiyaini wathembiwe mutini ithiathe tukitha watu vicheitune niwatwikie njavyo ithi twithiwe na uthi tei wake nivo nitwaile kumutaya Yesu nitwaile kumutaya musumbitu munenge ndaya sionthe wo wake nivo ilanga isyakwa syatene nisyo sindu syande ula wago nindi mwiseyu ni mumbi ni mwithi ni mwovosya wakwa mwene ningu mwitikilanye ngai wago nivo nitwaile kumutaya Yesu nitwaile kumutaya musumbitu munenge ndaya sionthe wo